cek lampuk ke janda cerai ke binin ini mun binin orang anak ya le minta pulsa transfer mun binin TV pesen nyerap ibu ben sarung ni kering laki ngelemis mun nanti lebih pecair sebini teh pecair sampai seneng orang lampuk ke bini ke soki laras lagi kula atanya ke sampian reng laki saboran mun sampian ke amma seneng binin beceng ben binin room on sampian ke amma seneng binin glowing ben calmot masak glowing tinggi bersih room andi tata krama lebur tinggi engki mun lah sampian seneng bentein tas kilo sampean bu seporan sampean tak terolak kena bini boleh punten apa-apa sampean mak begerembe dan selake tak teman dia dan selake sengkamun kamantan mun ka pengajian ya pasang kabi mun ya dan selaken begerembe reng lake pada lebur kereng bini ratin sampian saja roh ambil selake samain mololo mula antem amis celo calmut sengkah makan gelanon tahu diri laras tinggi panika begelak saya bahas akhlak panika saya ajarin kanjeng Nabi mangken bulan maulid petepak rumah tanggan sampean petepak ben tetanggan sampean petepak ben kebul apa ben balena sampean sakak dinto mari abang ngajen ya teraki boleh kepen cerita saya bi orang kedua mari panika apon ke dan kula kadang ki ngereng assalamualaikum kula nanangi ke TV pak saborana kula nang benak ben kancatan kula senorok dan kula kedua dibudin ongka kesampan pak ongka kesampan ngalle ke perahu saya bekerajaan perahu tak kae aing surut dari kol 11 sampai 10 kula nanangi tengah tasik pak tak bade tanya akhir